kai kumnajariba Manipur ki Chief Minister Shri Biren Singh duga Shri Govindas Konthoujam Honorable Minister Directorate dari kai kumnajaraba Rajya Sabha ki MP Shri Maharaja Chandrakirti Leishemba aduga loinana koi Manipuri language de state level celebration ki chairman isu webiriba kai kumnajaraba Manipur ki Education Minister Shri Basanta Kumar Singh tension Biren loinana mangda phambiriba pulmak ki ayaba pulmak lojaraga ngasi thoram masigi koi conduct tobinaba anchor oibinaba ekoina mayam mangdo saktak jage koi Shri Sarachantiam aduga Srimati Rajkumari Hemavati Devi Legend Biratnaba koi anida conduct tobinaba sinajari agachari mayam pulmabu Hon'ble taramna oksiri Manipuri Language Day State 11 Celebration Committee na Department of Art and Culture amasung Directorate of Language Planning and Implementation ga khusam naraga ngasi sinjariba kunthra mathoi suba Manipuri loan gi numit hairiba thormasi aikoi hodoksanabaki ahanba maktada kai khumnajariba aikoi Manipur ki Honorable Chief Minister Shri Biren Singh kai khumnajari Honorable Chief Minister na sigbifi phampham lamda lengsin bigani aduga Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Bobiri kai khumnajari Shri Govindas Konthoujam loinana Shri Maharaja Sanajoaba Leishemba Honorable MP Rajya Sabha guest of honor ki phampham lamda lengsin bigani loinana koi ngasi sinjariba Manipuri Language Day State Level Celebration Committee ki Chairman ki tho pubiriba Shri Basanta Kumar Singh aduga Manipur Sarkar ki Honorable Minister Education Law and Legislative Affairs kai khumnajariba sina President ki phampham lamda lengsin bigani loina kai khumnajariba Honorable Chief Minister Honorable Minister PWD Honorable MP and loina Chairman kai khumnajariba Marina Taista Lekapinaba sinjariba singi maiketagi nolongna hangachari Dice the links in Biri by Kumnajari Singh Mapamda Directorate of Language Planning and Implementation Gi Director Luenana Department Sigi Directorate Sigi Kampuna Felicite Tominaba Nolong Angachari Loinana Directorate Sigi Director Chitra Devi Director na Buki Kudur Tobiri Felicite Dr. Matunda
Kunthramatoi Suba Manipuri Loan Ginumit Sigumbangasi Thoramasigi Hanba Maktada Sing Laba Maira Sukatuna Thoramasi Henamai Paknaba Masum Tungda Lakadaba Manipuri Loan Gimaraiba Hen Awang Matatalapa Werab Nabaki Maira Sukape Thorumni Hon'ble Chief Minister Hangacha Bagalana Maya Punama Dice the election bill Punama Thoramasi the Saruga Binaba Hangacheri. Maira Sukatuna Thoramasi Hautu Piraba Matunda Aikweki State Sigiwina Matam Kuinagi Mamang the Equator Aikweki State Songama Leishetabaki Nongnangba Maikwida Pokuna Laki Adubo Sarkar Sina Hon'ble Chief Minister Ki Asoba Todam Amaga Loinana Aikweki State Sigisu Sayo Isayama State Songama Laitaba Yadi Haidana Asoba Todam Lobi Bagaloinana Laikidrava Bijanta Kumar Sabri Biramba Sanalebak Manipur Hojekti Aikweki State Song of the Oire Masi Koyama Sautoxi Lejadaba Ma Leishemba Asitamata Hon'ble Chief Minister Bu Taga Pungok Sabagaloinana Haidiba Sanalebak Manipur Have State Song Ase Ngasi Miyama Mangda Amiki Kambuna Lantok Bigani. Amiki Kambuna Lemjaningai Oiraba State Siki State Songoijariba Sanalebak Manipur Miyama Mangda Lantok Piraba Matunda Lingshin Biriba Kwai Punon Ki Mapamda Taramna Okpay Waror Tambina Baidama Language Planning and Implementation Manipurgi
Director Webi Kai Khumnajaribi Srimati T.H. Chitra Devi IAS na Taram Nawopeor Tapigani Srimati T.H. Chitra Devi. Manipuri Language Day State Level Committee, Department of Art and Culture, Government of Manipur, Amadi Directorate of Language Planning and Implementation Manipur na ngasi ihan hanbo oina mayamgi oiba apunba amatta oibagi Rajya gi thakta pangthok sariba kuntramathoi shuba Manipuri Longi Numit 31st Manipuri Language Day asida Chief Guest ki phangpham lang na lengsin biriba Honorable Chief Minister Manipur Mingoina Panjarabada Shri Biren Singh Leibak ki oiba maru oiba thabak thoram kaya gi maraktagi tanglaba achinba matam kharadang kaithokpiduna ngasi mayam punna sinjal langjariba asigumba khoi gi imalon Manipuri Longi Numit asida mayam punna pangthok sanabagi saruk yabi bagi damak sinjariba amasung ngasi thoram asibu saruk yabiriba punamakki maikei dagi nungai jaba phongdok chabaga loinana Honorable Chief Minister Manipur bu ahanba maktada nolukna taramna okseri mathangda Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Mingoina Panjarabada ikai khumnazaraba Shri Govindas Konthoujam Sinjari Bagi Maikei Degi Sigumba Thoramasigi Guest of Honor Oinaba Hajaruba Matanda Ayaba Pibiratuna Nasi Ekoigi Marakta Sigumba Thoramasida Punna Akoi Pangtok Minanabagi Tanza Pibi Bagi Damak Honorable Minister Busu Taramna Okseri Nasiba Daista Achinba Karigumba Ma Laibana Maramoiduna Yaubibangam Dragasu Guest of Honor Oinaba Hajarubada Harau Harauna Su Yabirakiba Honorable Minister Tribal Affairs and Hills Soil Horticulture and Soil Conservation Mingoina Panjarabada Sri Lepau Haukipusu Physical Presence Koina Uzabangam Jadragasu Honorable Minister Gimapamda Taramna Okseri Matandanga Sigi Thoramasigi Manipuri Longi Numit Asigi Yamna Maruiba Guest of Honor Oibiriba Kai Kunazaraba Honorable MP Rajya Sabha Mingoina Panjarabada Shri Maharaja Sanajoaba Leishemba Ining Thauna Asi Ekoigi Imalongi Numit Ki Palana Sida Ekoiga Punna Pangthok Sanabagi Tanja Ama Pibiba Asi Hainingai Leitana Ngasi Sinjariba Pumbagi Maikei Degi Phongdok Chabaga Loinana Honorable MP Bu Taramna Okseri Ngasigi Thoramasigi President Gi Phampham Langda Lengsin Biriba Honorable Minister Education Law and Legislative Affairs Manipur Amadi Manipuri Language Day State Level Celebration Committee Gi Yamna Maruiba Daita Lobiriba Chairman Oina Lobibaga Loinana Nasi Akoina Sigumba State Level the Sinjariba Program Asida Sinja Lanjariba Ekoibu Lamjing Lamtak Piduna Tauramasi Mapung Pana Pangthokna Bagi Lamjing Biriba Honorable Minister Bu Ekoina Harau Tayambaga Loinana Taramna Okseri Nasi Sigumba Tauramasigi Maruiba Akoigi State Level Celebration Committee Gi Apunba Lup Directorate Ki Masida Aina Lup Amamamtang Mamingoina Panjaba Ngamjadragasu Lup Asigi Ngasi Tauramasida Lengbiratuna Harau Harauna Sarukya Biriba Members Kudingmapu Harau Tayambaga Loinana Taramna Okseri Department of Art and Culture Government of Manipur Directorate of Language Planning and Implementation Amasung Atopa State Government Gi Ladiba Department Gi Maruiba Officials Staff Kudingmapusu Ngasigi Sigumba Imalon Gi Numit Asida Sarukya Bibagi Damak Harau Taramna Okseri Celebration Asigi Damakta Akoina Invite Tawziduna Ngasi Pangthok Saribasida Mayam Punna Pangthok Minana Bagi
Lengbirakliba, distinguished invitees Singh, Loinamak Panjatragasus, Yengzaba Matanda, Lamda Masigi, Yamna Maruiba, Aiba Singh, Maming Lairaba Kalakar Singh, literary works ki, Makan Makangi Oiba, Hiram Kayada, Sinthaningai Oiraba, members Kudimapu, Sinjariba, Committee gi, Maikay Degi, Amasung Department, Amasung Directorate na, Harau Taram na Okchari, Maruay na ngasigi, Manipuri Language Day, Asibu, Tawai happy na bigi damakta, live coverage lobi riba, print amasung electronic media gi nungsizaraba, itininaw Singh, Manipuri Language Day State Level Celebration Committee, Department of Art and Culture, amasung Directorate of Language Planning and Implementation Manipur gi, taraptagi, harau tayambaga loinana, makoy busu taram na oksari, loisinjarapa sida, ngasi sigumba state ki oiba, apunba, Manipuri Loan gi numit, pangthuk saba sida, welcome address, harau tayamba pungduk saduna, thamjariba, wafam singa sida karigumba, chitha nandaba, laibiraga su, madugi damakta, ngakpiyu haiba wafam asi, thamjaraga, mayamgi mapamda, amukka hanna, pok nonjaduna mayambu, harau tayamna, taramna okseri, thagatseri, thank you. Tarabda okpiwal, sabada thamjakraba matungda, Manipuri loan Nipan Suba schedule Selaknabaki akan iho mayama hoki miwi kaya maki punsi ki tengkang kaya rakta loan ki damakta kathopaga loinana honaki songthoki makoi pun maki mapamda tomimel khamba uchabaga loinana 1992 ki August ki kundani Konkani, Manipuri, amasung Nepali haidiba lol ahumsi Nipan Suba Shedunda Chandana Hojikti Bharati Nipan Suba Shedunda Punna Lon Kungani Twini Yauri Basi Sigi Manunda Aikugi Mapama Pangasida Asawa Togang Lokiba Language Activist Singh Longi Thomi Singh Satakar Singh Culture Marile Tongatum Mahiram Kayada Saruya Kiba Punama Madugi Mahiduna Ngasidi Aikoi Bharat ki Nipan Suba Shedun ki loan kungani thoi di manunda aikoi suma phamama aikoi phangmangam jabani sigi akan ihawama 1992 gi mamang de haurpa matamda aikoi Manipuri Language Demand Coordinating Committee Koba Committee ma semaga tongan ba lup mayam punsinaraga aikoi loan si Nipan Suba Shedun da sandaba yade haidana aso ihawam lakhi matamda madugi committee dugi convener oiraga Asoba role Laura Lakiba, layout Tavam Sarachandra ceremony, Sarachandra ceremony Punsi, Lord Gidam the Katola Kravani, Market Togami Kai Kunotpo in a Sato Lumnasu, Sui Generis, Mother Language Award Piri Kai Kunakravani, Lord Gidam the Katola Zumba, Language Activism, Nasi, Aikoi Hujik, Luptara Tre, Punsilaga, Amok, Kui, State Living Goba, Celebration Committee, and a Sims of Asisu. How do you convene a way bidi Adana loan give movement see live concept among see Matanda Nasi convener way bidiba city layout of Sarachandra Wapam Karasavara Tambigani Kai Kunajariba see El Sarachandra Nasigi Yamasing Lem Lava Kuntamato Suba Manipuri loan in the mid Asigumba Toramasi Lengbiliba Pulamaki Manga died the Lincoln Biliba Manipuri Ikai Kunazaraba Chief Minister Shri Biren Singh Aduga Ikai Kunazaraba Manipuri PWD Minister Shri Govindas Konthoujam Aduga Manipur ki Rajya Sabha ki MP hoina Parliament Chapiriba Shri Maharaja Sanajoaba Leishemba amasung aikoi ki committee asigi su chairman obiriba kai kumnazarba Manipur ki Education Minister Shri Basanta Kumar Singh Matharisitna Chief Guest of Honor Singh aduga
ngasigi sabagi president oina mang da lengin biriba punamaku no lukna aya lekai kunaba uchari aduga lengbiriba punamak language ki thawna paraba lami oina matam kaya dagi chenbiraknaba adagi ngasi maksu chenbiriba aduga koi committee asigi maming tongan panjagadra ai sungkan yandi sange debu sida su yaure adu panjage akoi celebration committee chairman ikai Convener Mantri Shri Basanta Kumar Singh, Honorable Minister Education, aduga members in Waina Manipuri Sahitya Parishad, the Cultural Forum Manipur, Naro Sahitya Premi Samiti, Manipuri Language Development Committee, Ipa Thokok, Laikol, Sathaulu, Imakol, Manipur State Sumangila Council, Writers Forum Manipur, Manipuri Literary Society, AMI, Hojik Isai Kudon Tamigi Bakambuni, Film Forum Manipur, Art Society Manipur, Theatre Center Manipur, Patriotic Writers Forum Manipur, Writers Union Imphal, Hariba Kamup Singh Ase, Masigi Committee, Asini Sida, Manipur Sarkar gi, Kogi Maroina, Kogi Manipuri Kai Convener Minister gi, Kogi Ayaba Magi, Pibi Ramatunda, Kogi Art and Culture, Department of Art and Culture, Government of Manipur, Amasung, Directorate of Language Planning and Implementation, Manipur. Ani siga punna kusan nazaraga hariba ngasigi thoramasi pangthok chabani ngasi asi ate Manipur gi mafam kaya dasu pikpa saw leitana lahi kaya sukna kuntha ma thoira suba asiguma celebration se hojik su Imphal gi manung kaya dasu tauri asiga loinana Manipur gi wangmada Assam Sahitya Parishadna luchingdana Assam dasu angasi makpangthui Bangladesh dasu pangthui bani Tripura na chingba dasu pangthui eba tajare sumai tawna Manipuri taba mafam kaya da hariba longi nimit ase pangthui aduna aikoina togan aikoi group mayam asina pikna tawbai mahutta aikoi se matam chung ngasi makta phangdina aikoi chatkal bayam se mai magi function jam tawrari bali aduna aikoi ngamjaba khara aikoi khara punjil lerga mo masi tawba chummi haidna state level celebration oina habiti government makina trasu government na mateng pangbidra tawbase maside sida aikoi si pangem se thui masigi tawiman punamak se koi manga lengsin miliba Manipuri Chief Minister aduga ikai Convener koi Mantri Singh aduga maru oina koi Education Minister la koi chairman oi bidana thona khana koi tawbangam jabani haina lojai aduga loinana hariba sansan sing koi tawri mayam se masigi koi participate tawba sigi nungaiba koi masen haitare koi masen layunaba haigada koi masen gi nungaiba amoina koi sansan punamak se masida koi certificate of appreciation amamamdang pinanabasu koi thorang tawjari koi chairman koi committee chairman Honorable Minister Shri Basanta Singh na soi tobi aduga loina counter sign na kai Convener Manipuri Chief Minister Shri Biren Singh hanasu soi tobi dana hariba certificate ase koi organization sing kita pinaba khona jabani masri da koi hariba koi Manipuri language day ase masi pikpa saw na tana koi di tawham thopa ithau le na kanjaraga koi pathok sabani masi isda koi awaba kaya lai maramdi Manipuri hojik lai ba phibam isda koi August tha ba September tha ba se irang kaya su lai ababa thabak kaya su lai irang makan kaya su lai aduna sigi marak sida isda government ki tan thabak aruba pai bi ba koi ngasi di dai election bi ba punama ase masina saru ya bi ba se asuki batik koi da Kauroi doba adura kasi newspaper sina su detail da yauri bani Manipuri Chief Minister na si kunta ma thoirak suba asigu Manipuri longi nimita yan han na Chief Minister na saru ya base ngasi sina han bani haidra ngasi se detail da media da TV ni bani aduna di aikoi khangi Manipur gi hujik lai riba Chief Minister gi matam sida aikoi lepa ki achoba kangla gi adagi laino saname higi Govindas temple gi adagi koi karoda Andaman Nicobar da
Manipur baun Manipur ka tawraiba aba tawriba pulamaka se masi mathak sida kwaidagi akhoi gi oiba lon gi oiba da handaki sida hojik mangda state song oina Shri Aga B Kumar Sanmana iba adugumba sanaleba Manipur sarkar si matam state song oina khangi base akhoi pulamaki di yam chokthok chani gai ni Masih Manipur government koi na han thagat chai hai se koi pulamukna masi mang ka ura bani simadi koi ate na ta bai koi ka mari le na bada yam na kano to boge hai se aduna sigum mayam se ki government sigi matam chidi da koi da amuk ta thoki driba kaya ma lai ba phadra thengna ba se masi ai gum ba thamoi yam kan ne na mi na lo jara so ai ngon da wakhan je yam na no ba yam na puming se Nusiba Amoina Pause Aduna Masida Hygienic Madi Koi Kalikari Labage, I was say that Koina language lady Basida MLDCC Abama, a Koi Tiny Rambado, Masai Banga, Canona Tapiva, Masida organization Mapan, Baroti, Lady Manipurita, Mapanche, organization Tara, who Pulera, Manipuri organization. Tarit Katorokanda, Manipuri Longi movement ki damata 1987 dagina movement si Torokani. Aduna masigi machang haba wari mayam se masi tomatamda akhoi ai chelu se phangna mo phangna pagi awa bado masi akhoi nungai badu akhoi leire aduna sidai akhoi kamai to be matamda public ki impression amatang di hajage mase government have the beyond the Laganda. I could see Tony, she told me a lot of by say, wait, I could be losing me by the Manipuri minister now. Upon gather a lot of people, I could tell us, I'm also any commitment of Sarkari be by the say. Saying that is Hormaki, Holawi, Hormaki Toxin and Logadori, Aduna, two Mangyam Yema, so it now I could be lonely Matangasu. So in the Tobiraka have a say, country of a Sinish in the Hydrogasu, Sarkari policy came, Mamma, but it like Rashida. So in the Canada, Kevin Nakarina, Canada Kanda. So in the Tobiraka Kali, Marandi, culture, I have a say, without language. Culture, I have a say, loan out the culture. I'm at the law with the money. Loan us in a Maruni. Loan us in a quiet Maruri culture like other Manipuri culture policy. I could loan you about Fidama, and I hope you ever see a Padamatanda, paragraph Masamadi, language of Marina about Yakuze, and the Machana, Alibamat and the Chamber, Pony, Masia Soila, Matami, Chana Matumina, you to the country. I could Manipuri culture policy, the film, we can them of the I am Yaning by Yaning the Mayan Negasu, and over government China. Sweetly, Mirakani, Aduna, I couldn't do literature and chocolate. Adagi film yam chocolate, theater yam chocolate, loin chocolate country da. Punamaki Horopamoiba, I could Imaron se. Imaron se only Maitay Natagi Oiba. Loan Maitay loan, that way objective. Manipuri loan have a say. Lingua Franca and I could Punamaki Oiba. Adugumba loan se. Masika Punda Himinariba, it's in now when Himinariba. Singi Singi, as you loan sing se. She Sepatragadi, I call you Manipuri loan se. Madam the Today, is the end of the Lokta, I don't want to sue Tanmanamoya. So I told her, singing loan ma'am, chocolate from a chocolate Namsaki, I do Canada. I call you Manipuri loan to chocolate Kadori. So I don't know Baroki, Samidanta, I said to the Pang lady, but loan ma'am said, Must chocolate and Lakanda. I call you Baraki, official language of Hindi said, chocolate and Nabagi, Adumba. Me and Masu, Tamibani, Baroki, Samidhan, Yawani, Aduna, I question Manipuri loan, chocolate carabadi, singing loan my own say, Masi Makara Taman Noya, Maui chocolate and Batai. She Matangi, Lady, Aduna, Hosik, I quit Miam, Pami said, loan chair, no say Kuntama to Shure, Palon to Riba, Aduna, Karito Urge, Sarkana Kari, Haidori, Sarkana Kari, Kamiman Pidori, Nuina Kari, Tawurge, I have said. Doctor na angang putaba amabo angang pole magi family amagi ado angang semna na badi kana semni haibase madu sendi ga dawri ba mi do madu songthok tabagi wani hojikse koi loan chidista na literature jam sokhale literature se kana gi masano loan gi masani
theater da lady ba film da tori puna mokse masina sumang ni lada tori mayam si ekoi literacy gi part amo oina ira akan da maduna performing oina la akan da miyam de yohli bese sumang kudingi all kudingi yohon na tori bese ekoi loan na sin standard handar boidi hoji na haru na ngi loan ji ekoi ahlam na gyan da dre ha adu ekoi loan je mayam sidore se masih soidana lai ba thira ka ya adu ekoi afaba film na khande theater na khande ama punde punta ekoi loan je afaba wai wata miyak din ba ya ba du ma wai wata sina jagadi miyam na yam na pam film ne na film du gi macha to loan du soirati akai da lai chimu mayam je ekoi public ki kano chingi aduna khoi dai maru ke ekoi Maharaja Leishemba Sanajoaba kai Kunazara Manipur gi MP na hojik ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯨꯈꯠꯇꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯆꯥꯎꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯗꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯍꯨꯠ ꯄꯤꯕ ꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯋꯦꯒꯦꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯔ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯀꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 8 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1994ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯛꯊꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯌꯦꯠꯅꯩꯒ ꯌꯦꯠꯅꯗꯦꯒ ꯑꯗꯨ ꯕꯅꯥ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯨꯝ ꯅꯝꯗꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯖꯦꯠꯂꯤꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯍꯥꯞꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯤꯟꯙꯥꯋꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMD ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤ CMD ꯃꯀꯣꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ एजुकेशन डिपार्टमेंट कुंबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट कुंबा नत्र सेंटर दि लैंग्वेज से होम मिनिस्ट्री की मखादा नहीं हाजरी अदुना अखोई मणिपुर दि लैंग्वेज सी मिनिस्टर बुदी लोइनम ओवरऑल पाइबी दिबनी अदु अखोई ये मतमदा आर्ट एंड कल्चर ना पुबा याबा एजुकेशन ना पुबा याबा मयाम ने अदु रियली स्पीकिंग अदुगा लैंग्वेज हाइबा तारगदि होम मिनिस्ट्री मखादा सेंटर दि लई सिंतंग दि अदुना अखोई ना सेंटर दा पुनम होम मिनिस्ट्री के अयाबा से क्लासिकल लैंग्वेज सु संगे ने एदमाना हाइजगे अदगी सी मतम सिदा कैतंग अखोई आई तेन सु हाइजगे तौले नाने कोई चेयरमैन ना अते ते ngang बिन होता कैतंग मरिक चुम कैतंग हाइबिरम हाइदना नान तापी गिबदना कैतंग हाइजबे याबा कैतंग हाइजगे कोई कनि मतंगा मणिपुरी लोन सी अखोई करिनो हाइबा कैतंग खनबा मा अखोई संगे अखोई खंगदी खंगै अदो मसी भारत लेलिबे अखोई लोन लिसिंग 18 गा सांगा सिदि मनुंग सिदिदा लोन जे अचौबा मचा अदगी मागी कनोइबा अखोई लिसिंग 10 गी मथक्ता लेबा लिसिंग 10 भाव लोबा सिगी लोन से मनुइना चामा कुनमंगा कुनमाथु कुमले सिगी मनुंग सिदगी अखोई सिदा अखोई 8 शेड्यूल दा चंग लोन से कुनि थोइदि अदो मणिपुरी लोन से यान हनबा तिबेट गवर्नमेंट ग्रुप की अदुगुम लोन मोइना संगिबनी हजिकती बोरोसु संग्रह अदुना मसी अखोई लेदिबा इंडो एरियन अदुगा द्राविडियन अदुगा ऑस्ट्रिक मयाम से मसी की मरक सिदा अखोई से तोमथिन होइना लाकनी सिम अखोई यामना नुगाइबा मनी अनि सुबदा हजिक लेदिबा लोन से आर्काइव मणिपुरी का मॉडर्न मणिपुरी का याम खेनबसे मसी ने मॉडर्न मणिपुरी लाको मतंददी
loan say Yanjinata Yaraktre, loan Yanjinata, the Equamamo Paula Yaratava, Adu Yarim, I could Imarunda, Leishemba, Baduma, lonely, Wahi, Pukeshe, Machine has Hagapas, me have Sima later, I don't know, I could Manipuri loan say, Mating up 30 loan and I could low way out there, the Manipur Punamaki. Maintain on the society Manipuri loan, Oidana, official language, the Natana Manipur, label lingua franca, link language, Oidana, later do more Amani. She Matang Station, I quit now, what you say? I quit Panayama, they feel a lot of Manipuri language, get about Kari, what you get, lady Amaton, even Kaisun not about dictionary, my collective. Dictionary lady, which is the English dictionary, Manipurida, I go handbook. English Thailand letter ni biduna biya koron gari sina koi Sanskrit base tawga tawba dictionary ndi ai koi original ai koi dictionary kana na masak khangba Manipur le ni koi university amasung Manipur sarkar na masak khangba digumba loan oigada bani sini hojik ai koi dictionary oigada bani adagi amana loan chi ga horapam ai koi da le ni loan ya changa so ama tor etymology dictionary of etymology se leigada bani ama bahau leite ga si hawda adagi masigi ekoi le ba ekoi toneng ekoi ton da china ba arum ayang china ba dugumba oibani na masigi ekoi na nga ga sounds ni sida ekoi karmai to ba adagi magi spelling sida karmai to ne igada ba standard spelling se som na kanda na ini swai na me ini sida na me spelling sigi standard spelling se koi recognize to amat le ta ba tawi adagi encyclopedia me koi loan ni le pum to si leite adagi ekoi Maitei oiba aikoi multi language sorry aikoi Manipuri loan asiga loina na atop loan singa aikoi multi language dictionary ama aikoi simi singi loan singa to busi jang kala ga ne khali aduna sigi matang sida aikoi na Manipuri script asa habidi aikoi Maitei script sa Maitei mai hari base masi aikoi narmai to na scientific study man to rakanda Hen develop the way up. I could long is sound, and then Punamoke. I could take my Kuntere Chadi, my Kuntere Chadi, Hen develop the way city, scientific study, or can hand of Pasadori, Hen Maranka, Dorivani. Aduna, I quit Masita Mayaki, Yenamas Paunade, Sarkara, Lebanon, Tawisaru, Aduga, Aquina, Manipura, I got Timothy, I could historical background, I think Yamatamda. I quit loan a second, I quit mighty holy but no Himatamda. Manipur Bharat Pulingedi Mamangse, Masida Aikoi mute ama 19 Kanusrida, 47 Shri Darbar is also Tokanga, GS Guha and Tripura Masa Ama, Girija Sankar Guhako Ama, 1947 Kanodrimase, Aduna, Everett Hajarke, Maharaja present of Tupureva, Tripura, Manipur, Kasi state, Torga, me Lak Tara. I could constituent assembly da. Amagatan Yaw, I could give you jet, Yaw club Tora, Mio in the Yawtre. Aduna, Baroki constitution Chimamatanda, I could give you interest, but Rita Hayote, nobody. Manipuna Barota, Punding Mamanga, 1947, Aduga, I could give Ningtam Mamangse, Shidesha, I could give you jet, Ramai told the constituent assembly da, the Puramasa, we all live in what I said. Masi, I hit Puna Kandaba, my on the Watchery. Aduga, Tasengadi, Ingit Amadi, Noise, India, Union, the Sweden, Yaurani, having Ingit Amapiva Mali, Aduna Mali, Kanjay, Aduna, Mana Karita, the hold of the 1950, I could be constitution share, Chanada Tomaton the day, Lon Tara Marika, Leramaga, I could be loan share, I said to the Yauram, Madu Yaurama Honamatanda, Sahi Kaya, she could Yan Hamada, send the day for information. I could young Shiva Amadi, 1953. I could Tripura MP Anihan. MP Anihan Manipuri loan say. I scheduled us and Nanabagi the Mata, Bharati, Lok Sabha, Pukarki, Hari MP Anise, Amana, Narendra Takawi, Tripuragi, Westagini, Tripura Westni, Amana, the Sarat Deva, Tripura Eastagi, Tripuragi MP, Moy Anishin of Pukarki, Adugi report, I was subside of Panjay. Aduna Moy Ani Gusu, I quite a sea loan and Mr. Kawam today, in Singh, Aduna, see much days they get Pukalakanda, Tari the Mata, I quite loan with movements, Masi, Tinder even know Habatamda. I quite Manipur level political status. State among the Jeremase, I quite Parsi state among with the gay. I quite a movement, Tomatam, I said, sorry, state of movement over them, because it's so hungry.
aduna Nagaland ai khoi sahi tara hana mang thana state phangre ai khoi na wan ho na duna 1969 da aloi di khongau waina India ke Prime Minister Srimati Lakumatam Indira Gandhi Lakumatam da Manipur madu Iran mi manga sigi mi manga ke report ang doi lejai madu matung di Government of India na Manipur gi adu state root ase pin na bagi people masel lak 1972 da state root phangaba matung dani ekoi Manipur da assembly ga lakna adagi saura bai ekoi kanogi public service commission the state ga tawdra koi mayam se tawre aduna masigi matang se dai koi state root phangaba matung dagini ekoi na loan ni movement se tawra akoi mayam se punjil kan da koi na akoi Manipuri language demand coordinating committee sema kan da hai loan se masigi da matam du gi na sigara gi government se akoi minority government oidna mahakna akoi kano tawi opposition na yadra de koi upai leite na haibadagi di matam du gi opposition leader se akoi hoji BJP gi Leishemba oina matam amadal lairaba hoji anwaraba Shri LK Advani na magi opposition leader oira kan da Leishemba kan da MP sani tara ma thoina soi tawduna akoi opposition da kangde bok de loina MP myam dina saugati hai na torokan da haiba parliament amadagi ingitam pirakanda 1992 ki August ki tarikh tara mapan sida parliamentary secretary na secretary affairs minister na parliament next day ayeng tang kunsida di laktho ani haina tawna puthokade di mathangi ministry da laktho matung sida 1992 ki August 19 se masida Konkani ga loina na Nepali ga loina na Manipuri lona se ai chedul da phangna thaiba tha sigi August ki tang 38 da Rashtrapati Dr. Shankar Dayal Sharma na SNP dana madagi ek koina sanana masi ai chedul ki khong sa da phangi masi kana da mayam se masi ni michida koina seminar ba ta bani na ai madu puthok chara roi aduna khwaidagi maru oi badi aina khalitang manga hatta sandokna haijabase masi waro biganu agai phadaba khara leidna haijabani background khamdana akoina mayai dagi pot ama tobase chumde ai pari puri khamdana aina masi yum dolan mathon tara sarakanda ai sapapa ko boyaroi haurakpagi ai ipai pugi natraga gi tori mayamse wana horpa kholapase koi ningsing baduni masi loni misida aduna hojik mang election bidi bai kai khunazaraba koi dai election bidi ba Manipuri chief minister adagi koi Directorate Mantri Singh mayamgi dagi yamna nungaiba aduga yamna mari chumba wapang khara tabi nabi da mota ya pataki da tension jari mayam pulo thagase celebration committee convener na sinjariba Manipuri language day sigamari lena yamna mari chumba waro thambiramba matunga chidadi program gi matungina Manipuri language day state level celebration committee da saruk yabiriba loop tara taret aduga Department of Art and Culture Convener Manipur amadi Directorate of Language Planning and Implementation Manipur ga khushan nadana pangthok chariba thoramasida poning thagat minaba oina apun balu taramapan asida apagi certificate of appreciation khudol tamjabagi tanjadu lakachage hariba certificate of appreciation ki khudol asi nashigi kai khunna jariba honorable chief minister na khudol tambigani aduna ahanga maktada akachage Department of Art and Culture Convener Manipur ki director webiriba L Kishorjit Singh daista lekhapernaba angachari Srimati T.H. Chitra Devi. Mathanga Manipuri Sahitya Parishad Imphal ki President Lingkat Pirak Nava Nangachari Secretary Wane Lingkat Pirak Nava Nangachari
the cultural forum Manipur ki lekhat pirakli certificate of appreciation gi khudol lawina bagi dama Naharon Sahitya Premi Samiti Naharon Sahitya Premi Samiti ki mathangda amu kakhachage Manipuri Language Development Committee Manipuri Language Development Committee ki Secretary Ipunar Chijin Bakanglo Ipathoko ki President Imphal Mathanda Leimarol Khorjaikol Leikol ki President Lengkat Piraknaba Mathanda Sahitya Thaupanglo Sathaulo Sahitya Thaupanglo Sathaulo ki certificate of appreciation Mathanda Iram the Miyangi Apunba Khorjailo Ima Khor Manipur State Smanila Council ki Secretary na Lekhat Pirakani Mathanda Writers Forum Imphal Writers Forum Imphal Writers Forum Imphal ki hausi Lekhat Pirakli Manipuri Literary Society ki hausi lawiri do mathanda apunba Manipuri matam ishai kanglo amik President na asigi certificate of appreciation ni kutolasi lawiri Mathanda Film Forum Manipur ki President Lekhat Pirakli Mathanda Arts Society Manipur Arts Society Manipur ki Mathanda Theatre Center Manipur Theatre Center Manipur certificate of appreciation ki khudol lawiri Mathanda Patriotic Writers Forum Manipur Patriotic Writers Forum Manipur ki appreciation certificate ki khudol lawani Lekhat Pirakli Aroi Goina Writers Union Imphal Writers Union Imphal ki appreciation ki khudol si matang sida koina certificate of appreciation ki khudol tamjaba losinjari Puling thawat overall miyam da letter of appreciation tamjakhra matungda Lengshin Biribi Singh Maraktagi Ahan Bada Guest of Honor ki Pampam Lang Lengshin Biribi Kai Kunajariba Rajya Sabha ki MP Honorable LP Shri Maharaja Sanajoaba Leishemba Thoram Siga Mari Lena Wafangka Sabha Tamigani Wasi Koi Manipur Language Day State Level Celebration Committee Department of Art and Culture and the Directorate of Language Planning and Implementation Manipur Punna Silaga Pangtokpa Sigumba Koi Manipuri Lona Bharat ke dugumba Nipal Suba Sedulda Sangibagi Kuntraga Mathoirak Suba Dugumba Koi Yamna Nuairaba Koi Ningshin Tauram Sigumba Tauram Asida Koi Chief Guest Hoina Ningshin Biriba Kai Khunajaraga Manipuri Honorable Chief Minister Shri Biren Singh Kai Khunajari Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Shri Govindas Konthoujam aduga masamak thom study yawidraba Shri Lepau Hauki Honorable Minister Tribal Affairs and Hills Horticulture and Soil Conservation amadi Shri T.I. Basanta Kumar Singh Honorable Minister Education Law and Legislative Affairs
aduga ai mangda ningsingbiriba Manipurgi loan ginamukta kathokpiraba tumba ahalaman Singh imaiben station punamak loinana media gi silnaw se punamak po ai subsan jaga khurumjari ai matam sangma lokjaroi honorable CM isu kogi honorable CM da phajana kogi ba kanu thambirakani aduna loinamak aikoina Rajya Sabha gi member ama warga kon hona jaruri ba jaba khara classical language matangda adagi kogi currency nota kogi script yaw matang hona jari ba punamak se koi honorable CM gi magi blessing adu magi guidance makhada pona jaba ngatani adu hojik shu ai yam hene ka shu hajan ngai leite ai kon khara hona jarure adu hojik ti ai namu honorable CM gi kutta sinajari makha ta thaba mayam si phajana pangthok pina honorable CM da thajaba thamjari aduga loisanjar pada wafam amatang aina thamjaning basi akhoi nahasi haiba tare kogi UPSC exam gumba or similar exam singda kogi mayek se maramdi kogi angang singsi 2006 tagi Bengali script si state government gi policy amo ina masi thado khraga kogi medi mayek tam abanina hoji phausi MA gi level yore aduna high basi gi angang singsina UPSC gumba aduga central exam sing service exam sing si thajana bhoraba matamda maroina koi Manipur literature aduga optional paper koi 1 2 adu marks ani sida chaniya kai punna marks sangwa puba masi thajana bhoraba matamda koi khauji playba niom si koi answer must be written in Manipuri diharga Bengali script hayo aduna masi ai yam kan hadagi Rajya Sabha gi koi session pukhana bhona jagani adu parliament si opposition me andra dum thugai banina kudong chaw du phangidre aduna ai honorable prime minister ai boina thamjarami maramdi asagi answer must be written in Bengali script haibadu yaragadi Bengali script su adu koi mitai script su ani makse yan view haibigi adumana thamjarami aduga ama khaktanga WhatsApp amana adigi mu sigi exam se UPSC aduga similar exam sing si prelim gumba si thaba si akoi Manipur da thaba ya center pi adu main se lagu matam dadi Manipur center se pi da atopa state sing da si Agartala gumba adi Shillong gumba smai na tai theta pi ki ba adu masina khara laira jaba akoi gi chhatra si adu maroina nupi candidate sing da di sathok chasing gi laibam chawang gi khudong chada basi laibam masi masu yaragadi kogi mains ki center sa dum Manipur da thabiu haibdu su wafam mani sei pullaga ei thamjarami aduna yamna hena ai matam logjaroi sugumba akoi gi lol sibu akoi gi Bharat ki dum Manipal suba koi saidla chalhanna bhona ba matam dur lobi ki ba thudang lobi ki ba puna ai ama mamtang oina ming hangasaroi puna makto ai ko no kurumjari makha tabadasu akoi mayam pullaga kari tobo yai kamai tobo yai ekoi da sinabi ba yabusu sinabi ga maduda ko ima ron chakhol lansi ekoi gi mayek chakhol lansi ha go phom kar sai tentang na thamjar ga ma pro khurumjari ma pro thansa Honorable MP Rajya Sabha dagi ngasi thoram siga mai leinana wafam kara Sabha da thambiram laba matungda ani suba guest of honor phampham election biri kai khunajari ba Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Shri Govindas Konthoujam na guest of honor wafam Sabha da thambigani kai khunajari ba Shri Govindas Konthoujam Department of Arts and Culture and the Directorate of Language Planning and Implementation ki makhada Manipur Language Day State Level Celebration Committee na pangthok piriba kunthraga mathoi suba Manipur Language Day Celebration asigi Chief Guest ki phampham lang election biriba koi pumna mangna ikai khumna jariba Honorable Chief Minister Mingoina Panjarab the Shri N Biren Singh ikai khumna bachari Dai selection biriba ining thau Maharaja Mingoina Hangacharabada Sanajoaba Leishemba
Honorable MP Rajya Sabha Sohanga Ikai Kundaba Utsabaga Lona Nolokchari Lona Honorable Minister of Education, Law and Legislative Affairs Mingwena Pandaraba Shri D.S. Basanta Kumar Singh Ikai Kundabu Chari Mangalexin Bediba Tongan Tonganba Organization Singhu Lamzing Biduna Kunai Sigi Tongan Tongan Bahiram Kaya the Mountain Tana Bahona the Sobadai the Logiriba Wazagurupum Nama Prinamusung Electronic Media persons, ladies and gentlemen, I am Sang Matam Lozero. Horen Honorable Chief Minister Namayamda, Yam Sugaina Tambirakani, a quick number Kanimadadi, loan ye important Karino, habits. Loan Silambi in high. Amaga Maga Paudo Housing Tawanaba. Exchange of ideas, knowledge, views, sharing of emotions. Punamak singasi, aduna. Subnagi human being nataba, atopa jiva singsu. The way of communication si tongan lay adugi manung da kwai dagi hena sapat pa ko human being sing sina paunariba loan sing asina ni marak sida society amagi sapat pa gi thak si magi loan olen adu itar da loan si gi importance si kayam lay gi haibada madu khangbi nani 1980 ka 7 dagi Manipuri language asibo ekoina ngasi kunthra ka mathoi suba celebrate tawriba ekoi language asibo 8 schedule da chanana ba hona bada achauba dai ta lobiba amasung moment achauba ma tawbiduna 8 schedule da sanma da achauba dai ta lobiram laba ekoi gi irakta gidi ngasi ishori khoya tang graba leader pumna mata hamna shraddhanjali ikai pumna badasu chari Akwai loan asi ye yamna ai one matam si am sang lo jara hai bane yam dingang ni da ngang jara wa yamna akwai kana gomba phurup ama natraga society ama natraga community ama magi sakhat bagi thak sida hangnai ning tamam me hairaga su ning tamam magadi nakhoi gi loan leibra nakhoi gi mayek leibra nakhoi gi capital leibra Nakogi currency labor, Hivasi, I am Hangni. Aduna, Atopa state, Kradayaugi, Asigumagi Hang Wumatamda, Iran Tonadana, Akoi, Chowa, Watoko, Givakayama, Koina, Loina Trena Ravani, Aduna Kogi, loan Sakut Bahibasi, Akogi, society, Amagi, Sakut Navagi, Amasung society, Amagi Sakut Bagi, Kan one Bagi Adugumba, Makanomani, Haduna, Ihana. Mayamda thamjage ayang loi simjarakpada ngasai akhoi compare tawibada lawiba matamda akhoi high honorable chief minister ngasagi chief guest bhang lang the election begin yado honorable minister na habi bin kar ase ngasi si language de ne aduna karo haidre mune akhoi se hasi loan si kayam luge do adu khoi karo haira kana kar ase ne khoi karo haira kana ne khoi kajare is aduna loan se mu hai language zamana akhoi society se build up tawe language zamana adagi language zamana society se machet thugaya na aduna honorable chief minister toina hai freedom of speech leina na akhoi na pangai da hai ba pangang da ngang ba se masina kana gi sentiment natraga karamba community da sokpa le ye khot ke natraga laibak si masina chowa thok ama oira kadra phabo oi gadra hai ba si khanga da bane na hai ri aduna ina khanjaba matam dadi loan gi importance se koi punama khangmina ba loina khambi banga tani khangmina ba hena mathau tai sarkar gi side gi su sarkar na directorate ama tonga na thamdana promote tawna ba honara iba sida mayana soidna sojo koi bi rakani honorable chief minister na horen awon ba manipur ama awon ba bharat na mada koi yaw da ba ya da ba awon ba bharat sida koi su khongbu oina koi yaw da ba ya da ba gi awon ba manipur ama same and up on a loan suffered machine at society, a state, as he suffered like an Hibagi, Wakalon the Horen, a quid Apava, Wahi,
ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 32 ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8 ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯟꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯖೈ ꯍꯤꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ngasi Manipur Language Day State Level Celebration Committee Galoinana Department of Art and Culture amasung Directorate of Language Planning and Implementation Manipur Sinjariba Kontramathoi Suba 31st Manipuri Language Day Celebration Idamukta Lengiraktuna Chief Guest ki Phampham Langda Lengshingbiriba Manipur gi amasung Miyam gi Chief Minister Hainasu Miyam Khangaba do maming oina panjarabada Shri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, Todo and Okna Ikai Kumdaba Uchari. Our highest respects to you, sir, for gracing this occasion today. Ngasi function namasu, the Honorable Chief Minister Chaloraga Pungtarmatwi Dagini, lunch break Umtalodana Hosik direct function do dagi Lapibani Aduna Amukasu Mayam Hona Kuba, the Kominasi, Honorable Chief Minister Vidamakta Yam with full dedication and sincerity. States who served on one of the Honorable CME. Mathanda Aigiyamba Hojikta Wangang Bikiba Mingoina Panjarabada Tamo Shri Govindas Konthoujam Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Government of Manipur Kaikumna Buchari Mathanda Sri Lepau Haukip Asi Achin Bamalaidana Honorable Minister Tribal Affairs and Health Achin Bamalaidana Chandel da Thobak amagi chatkip dagi adumba ngasi yaw ngamre aduma soina kai khumna uchari mathanda akoigi Rajya Sabha ki member of Parliament in Manipur represent Obiriba Mingwina Panjarabada respected Shri Maharaja Sanajoaba Leishemba Nikai khumna uchari nolukchari mathanda Srimati T.H. Sitra Devi, IAS Director, Language Planning and Implementation Manipur, Kaikumna Buchari, Mathangda Oza Shri L. Sarat Chandra, Convener Celebration Committee, Ozabswa Ini Kaikumna Buchari, Mathangda Shri L. Kishorjit Singh, Director Arts and Culture, Government of Manipur, Uswa Ini Kaikumna Buchari, Mathangda Ngasigi Manipur Language Day Celebration Committee members when I look Directorate 17 organizations, namely Manipuri Sahitya Parishad, Cultural Forum, Naharol Sahitya Primary Committee, Manipuri Language Development Committee, Ipathokol, Laikol, Satholu, Imakol, Manipur State Sumang Leela Council, Writers Forum Manipur, Manipuri Literary Society, AMIC, Film Forum of Manipur, Art Society Manipur, Theatre Center Manipur, Patriotic Writers Forum, Writers Union Bohini Kai Kumna Buchari, Nathanga, Mangdalang Biriba distinguished writers, invitees, Aduga language, Manipuri language Kitamakta, Adumba Kathok Pirba, Punopu Aina, Ikai Kumna Buchari, Kurumjari, and friends from the electronic, print and media, ladies and gentlemen, Punopu Aina, Kai Kumna Buchari. Ngasisi August 20, 2022, Akwegi Manipur State ki Oina, Yamna Marueba, significant day mani haina Hon'ble thamjage. Maram di ngasi ki numitse Kwena
Maithai Longi Numit Suhainei, Manipuri Language Day Suhainei. Masi Mayamsena Kambire, quick 8th schedule the 71st Amendment na Porklaga Adugumba, quick one of the 22 official languages of India. That's Ankibani. Aduna, Nasiki state level Manipuri Language Day celebration na Sugumba function nama Sindi Vasida. I quick the Yamna Nuaini, Amasum, Pontuk Chaningani, Haina, I Hanbo in a Tamzage. Loinana, Honorable Chief Minister of Manipur, Nasu Chilamatam say Adumba, I took it Nagasi say without even taking meal, Laktana, Yobi Bigidamukta, in Tagapa Pontuk Cheri. We really appreciate you, sir, for your dedication and sincerity. Adugalwinana, Aina Thamsani Mudi Ahanbada, the National Sahitya Academy, Hariba, Akwigi respected academy, Sina, Akwigi Manipuri, Maithai say, as one of the most advanced languages of India, Haidana, recognized Torba language, Amani have said Thamsage, for its rich literary tradition. Akwigi National Sahitya Academy, Akwigi Manipuri language say, recognized to be very rich, I'm rich about the Amani, language Amani Hana. A quick language say, may I say in the Kambire, Assam, Tripura, Bangladesh, Myanmar. The Su, season of the Natana, I quick Northeast Yoina, Yengumatamda, after Bengali and Assamese, Manipuri language in a quickie. Wang level, Adugmatic third largest users level Northeast. Masiji am significant about money and items again, but not only Metis, a Metis population all over Northeast, link Nasai Habigito, lingua franca, link language of the Suganawa, Miami Yauriba, Adana 2011 census report, Government of India get the report, Amada. 1.8 million people had 18 lakhs. Mina Pigi Metelon say, Nangi have say record to lay from them. Aduna Masia Pigidiana Nungaiba Adugumba happy news Haitare, Togudabu, Lalu Tivam Katileo, Jackson Minapta, Quemiam, Karino Hamatamda, UNESCO, Hariba, United Nations organizations. The United Nations, educational, scientific, cultural organizations, I classify language, worldly language, low in a classify Torathameba. Masida Manipuri language say, vulnerable language ni haina, classified to weba. Vulnerable haibadi, social payabagi fibum the lake, hibernable. Aduna payam Jackson Minova Matokta and 8 Hamzabani. I am the Hariba UNESCO ki categorizations hai. Masi akwigi safe wherever established our language say English for example. English is safe wherever haiba category the like hai. Aduga mu extinct wherever mangrava language. See ani sing maraksida category mari lai. Extinct wherever haiba say for example Gothic language. Ariba Hawaii Gothic kind of Stabiramani. Adagi Assamgi a home language. See, Hosik extinct in Laureva, a home sick as his Nadra. Extinct to a grand Laure. Aduga Quigi head, Nagava states the Angami Naga sign language have a Amasuleo. Masiso extinct to a grand. Aduna extinct where the language is Mang Hain Logi. Aduna Hariba, safe weba, Adugi extinct weba, see Marakshida category, Marile, Ahanba category, Sina, vulnerable weba. Saigana, Hajagipto. Suchila Paya, get on film the labor say, Masi a quick Manipuri language to the Chal level. Second, Sina, definitely endangered wherever. Ahum Suvana severely endangered wherever. Adu Mari Suvasina critically endangered wherever. Haibadi, me Kranadang
ngang mang hidor ba dum ba language oi ba se akhui gi vulnerable hai ba se moina category se hai ba matam da not spoken by children outside the home have yum da di icha sing ari children mayam sina maidel on da di wari sawa adu mapan thokra ga di yum gi mapan thokra ga di akhui gi other language da English bo ero Hindi bo ero Chinese bo ero seasonal se masi vulnerable category da chingye ba adu masi akhui yam akhui yam section in se yamna hojiki akhui matam se da how to preserve and maintain and promote our language se masi amar oye na aina mayam da thamjabani aduna maram oiraga hojikti akhui gi safe oiba adu ma category da laktribani na akhui gi government of Manipur na 1998 language cell ama under the Directorate of Education as function to horakre masida koi government ki side to ba mayam su tawjari aduga loina na koi 2013 da koi government of Manipur gi oiba adugumba Directorate of Language Planning and Implementation Manipur haiba ma established toraga koi ki language se karmain to gana promote to gani karmain to preserve to gani hai se koi government ki side gi kan honazari hai me am da thamjagi aduna hojiki Directorate se gi role se responsibility say promotion and development of Maithelon Manipuri language ni aduga masi state official language oina su declare okrabani aduna hariba 8 schedule da chalaba matungda aikoi ngasigi tarik kun da celebrate toriba language day se masi 2014 dagi celebrate toba haujarakani aduga ngasigi sidi yamna historic oiba akhoi language day ki numit sida sigi importance amasung maru oiba se akhoi honorable chief minister na khamgi bani na akhoi ngasi lakir ga yawi basi yamna akhoi gi laibu phabani aduna hariba ngasi gi celebrate tokjari base in collaboration with coordination with Department of Art and Culture Government of Manipur koi tokjabani Manipur language day state level celebration committee is in a sinjaraga aduna the Department of Art and Culture was thagapa phongtokchari knowing the importance of Manipuri language and along with this how ki chahi ani da seminars adagi workshop symposium mayama khoi in spite of COVID khoi pantokchagre from the department side aduna aina thamjaning madi khoi leiriba amendment dama koi Manipur Official Languages Act na 1979 ke malai masi amend toraga koi hariba official gazette notification nama 2021 under the leadership of our present honorable chief minister adugumba official gazette notification nama koi toksakre masida hari se Manipuri language means Maithelon written in Bengal script hane written to is replaced by Maithai Maye khaidana official gazette notification nama thokchare aduga loina na masida provision nama khati happy masi karino haibada lakador chahi tara se till 2031 bhau sida akoi gi hariba Bengali script sizodum sizna be agani but slowly Maithai Maye na replace toraga aduna school da su aikoi 2006-7 dagi aikoi class 1-2 dagi Maithai Maye se tabiba hojakrabani aduna aikoi gi in addition to English Bengali script Maithai Maye se 2031 bhaudi sena be yakini adui matung dadi purely Maithai Maye ki script se oina sena ragani hai se aikoi gi official gazette notification oina government na thokchakrabani aduna aina question jarapada ai nang tension jage lastly aikoi gi honorable and very dynamic Chief Minister of Manipur iluching makhada amsung advice to wibagi matunginna Manipuri Maithelon se India gi 7th super classical language oinaba kan honazari hada me ada thamjage Manipur da India da classical language taru khaktani hujik lairise Kannada ne Malayalam ne aduga Odia Sanskrit Tamil, Telugu. Sigi taruk sinatana classical language amata ko biya deva. Ado koi Manipuri Maithelon sisu sigi 7th or 3rd super classical language oina bagi damakta
Honorable Chief Minister leadership makada koi kan no hona zari hai se mayam na thamjaraga aham khara se thamjaraga punampu amukha nai thamoi sing na thagachari punampu khurumjari. Thank you. Kuntra Mathoi Suba Manipuri Longi Numit Thoramasida Preside Tobi Kai Kumazariba Akui Celebration Committee Gisu Chairman Webi Batuga Education Minister Shri Desh Basanta Kumar Presidential Speech Tamikar Matunda Thoramasida Chief Webi Kai Kumazariba Manipur ki Chief Minister Honorable Chief Minister Shri and Biren Kai Kumazariba Honorable Chief Minister Thoramasiga Mari Lena Wapankara Sabha Tambigani. I am Punamaka Shri. Messi Kui Manipuri launched Sina Nipan Shiva Shidal Lusan Kipagalon Namadugi Ningsing Bo and Hamada Language Day. I don't know. I'm talking about the Mukuntrama Tweluk Shuba, Singing Michigi. Guys, the Nation River, the Kalik, Marina, Inito, Leishemba, Sanajoaba, Honorable MP, the Honorable Minister Shri Govindas, Honorable Minister Shri Basanta, Aduga Sigi Singli Lambi Riga Chandra. The Director, Art and Culture की educational language की गमांग लेंशन बेरी पर launch शिबो masak नाइबा masak खंबा अमगोही न बखाना बता शोभा थोड़ांग लोगी की पर मसी कोई appreciation certificate भी पीछे की पर association तरा निपान मापन की membership aduga media gi ata invitees me ampuna ma aduga media gi se no puna ai kai kun ruchari aha namakta dai akoi loan shi go dipan so schedule da sanna bahona bada thena khiba awaba rally strike ban madugi marak tu da awa sai theng nang khiba nang khibi mayam puna makin from the kai kun ruchaba ga na sadanjali tachari Makoi mayam na hona biram baduna ngasi koi launchi Manipuri launchi nipan suba schedule da Bharat ki adum language kuni thoi gi manung na salla kana yaw banga mi bani makoi du mai han bada kai kun buchari ikoi gi Manipur ki koi digi sonba pot ama phangna ba tan ma tamna am thawai yawe adu phangam matung da upa mi thar maga sena da batung koi ji sena bi da bi chatna bi mai koi da lei adu nai koi da sum mai koi si koi jati si extinct to badung na mut ki ga da bung na koi lais kari gino ha ba ka nai koi pot ma to ra ge phang adu ga madu many so koi da madu gi skill like the adu policy like the program like the Sekudam winner 1949 merged over 72 the statute fange statute ki manung da Manipur si kamai na karum salige governance 49 ki manung da tokyo merger agreement du na koi kari tokyo ba kari hai kari pirakte 71 72 ki du dai koi na statute fange sta kari yauri Manipur si kai bra kai da kana mata nai na o dum ithak irang ga harau ga dom lei ki bna si koi si Lamma po koi se yong na tale du gi phium lai se ai koi si am na careless hoy ai koi si am careless hoy ai koi ne am thongna pa bisi kai da phai ai koi machine ching da na da am thongna phai ai koi machine hunna ba ngang na ba wai khu gi ma mong je yam pha aduga taseng na ipai puna thanam ba potuma fajana preserve tong na ba hona ba di ai koi totally koi fairness me abi mai tai gi lai gi ba kayam lai lai kayam phongge lai aphong ba international level da puthok pa ya lai kayam lai gi ba koi mai tai gi
Chay teret kundak pagi larik library yung apaba. Delhi da America ni yon baya ba. Chay teret kundak pagi Manipur gi hork pagi Manipur na kramay tok na struggle toro kiba yam na weba. Maharaja Chandrakirti larik athaba apaba kanale. Kazau yauna hakil Mr. Quinton, Mr. Brimwood hakiba mga ka mga taru hakiba dugi pitribi da madu karamba larik lay koy karamba apaba larik pitribi ke lebe da puthoga yon be ab larik kai lege ba koy nobody like tabri yo honorable Singh university ki na wegyo ero amagi na wegyo amagi na wegyo just only I koy na khawai yawri se Biren kari pije seli Govindas masi kari saksai oza sarato masi kano kari ano upi adum da tawe but ai khoi gi pai pun thamam mi ba pun mayam sile khoi maintain to de protect to de tauna bo hona de juko example ne juko bili isai tha ba de yawi sang bo dai khoi na som ri permission yaw sang example le aduna khoi totally khoi careless kana sai banner loan banner le bole do hoini fri kangbu khana khoi loan ngang dan kan honari a khoi loan je season na ba ninga franchise na kan honari masana honor ko ta bani magi hinkan na ba do te khoi kamai to kunai khoi masi extend to na ba hona bani expand to na ba hona bani kamai na mina paman bani sigi pon me am se koi kok thar san adagi amana lairik iba koi usi koi committee ma state level gi koi education department gi makha koi committee mu semman lairik pai de iba phong bu ya lairik sin men man ta ta adagi army general retire ni hai adagi tomba choba adagi retire ni hai kana Manipur gi history ji ma thak ma kha wol gi irga lairik som yam phong le ayung da lairik ko piam le ye kana tan gen bi na le tra khoi Manipur mai dei ge se tei thina iba lairik sin no one contradicts sigi pon me am se info yam sa thia ayung da lairik ha kaino hai nation palam da bro khang nation namagi mawang da tawra kan da khoi sina mission we na bi iram balai so many things ado ai di masai ai thamoi de ai arne sa pille laila so hai na le bi ba university de le bi ba college le bi ba professor ado kitang season bi ga kitang pudu biyo pancha phajam asim mari mamoi ba asim modegi mamoiba Maharaja Chandrakirti British ki governor general na la ka na mango nang khatu ge Queen Elizabeth la le hayo na ada lari tu da Andaman Nicobar gi lari tu da irregular na Union Home Minister Amit Shah ji na haira kan da khangeba Manipur gi kana goma hawam tan hai de ba koi da khangan de ba Manipuri history and the professor and the Nasiba with the high only a message in other high than the Kanga. Then I don't know, Iho go. Iho system, sassan, governance. Man can't never honor with the equated totally to me. I'm sure money. Satina, Laiba. Reaction maps. Hanagi Yada Yaba, the Pacha, the Yargana Kuzi, Leishemba, Mapuna Canano, Mamana Canano, Machina Canano, Kangana Leishemba, Bugis society. I don't know question I see. Laibak see Nagala question, extinct or whatever was at the Moya Pilis. Please, set us on the can be. Nainabu, I say I can on a thing. Nainabu. Aina sai juko gi khudam am pejal rido juko khoi gi ni har ka nagalin gi moi gi sapo da paisa pi pi sang ga ka le ram to
Bihang je koi woi libo. Koi ini deh. Kenapa kira tu? Pura kolani. Even more. Jadi bandar itu orang ni. Sih pun macam je koi politics saja koi nu. Sugum bersih mana koi sugum bersih tahu nak bina tu beran. Koi di politics koi nak bahatar pada tahu di. Aduh dah itu mau itu kiem tahu kaya. Aduh dah alu song thok kaya, mana song thok kaya. Aduh dah itu politics lah kiem. Aduh nu sih kaya koi nak amuk koi nak feel this dah koi nak sang kau macam tu. Horror ni macam sih dah koi bani. Pura. Aduh koi tu mengambil. Cabang ambil. Udah bukan aku di kamai, urut apa mana dan urut apa aku di liba. Ekoi ki, aduh ki mati ekoi in danger community ni, in danger. Sangai, dong lagi ekoi si, kaya dong mai kamai tahu kita si kang jauh tu maputoi. Aduh nasi ekoi like a moment indigenous shift of the world. Ekoi land identity. Manipuri loan, aduh nujai saya tak agak sarana suhai loan sih, kau jadi Basanta Hon'ble Minister Shri, Language Director Shri, aku mai tadi misal Singh sih, tahu hong bagi, Govindas kanu bagi pitok, reward pitok, lupa lak ani reward pitok tu ke, tangkul loan taman sih, kongjai loan taman sih. Lagi thadau loan taman sih, thadau kongsai tangkul mau maram mete loan taman, koi na makoi di loan taman, asai agak sakit poto, sih pun macam susu koi matuk dah, sih, ada nama sih, Basanta Shri, kan Shri, Director Shri, sih immediately hobio, amai tei masa tangkul loan taman mesin dah, stabilin bitu. Sen tala kang mani, but ekoi ki future, aduh ekoi ki value, sidi sen level kang mani, aduh na, nasi hata mungkin betul lagi tahu pun mungkin course mah, tok piro, aduh ki loan tambah tu, macam itu, tahu ni saya pel pada sin kun trap tapi tu, panlay pirki, planning lagi pan pirki. Tamaru loin masuk, ada kau interact dengan macam mana? Koki ne, Maitai ne, Naga ne, Pang, moi macam loan power, interact dengan macam mana? Dance, ada dia kau unity oneness tu, kau sangat itu sukom. Ada nai, macam sangat lojol lagi, saat ini, mang tu di pora, mesra kita tu, mamang tu macam pun mereka macam ada nai. Timing je song itu masih film apa yang film si kamai tu dia film si Hon'ble PMO ke office lagi si film si yang anding itu, koi ke sama ni, koi masih hatung nama tu, koi cryogenic engine si sana apa putung apa Hon'ble space ki, tahu macam tu, koi India masih Amazu ada nasari tu lebih India masahan, ada lagi akun bagi saya lebih India masahan, sih ada nasana lebih dekat, nang crore nanti macam tu ipir ke noi nasara lebih itu, mana ini India ki itu saya lagi nasara lebih India lagi India ki lebih indigenous putuk ni ada, India masa film tu dah Kerala masa ni macam ada lebih dekat nasara lebih, ada mana sonda India masa Narayan kano sino mana, France, Rajya, kari satu kanda mana, India ki webe indigenous putok na pun na bukanda, nasai ki Amerika dali hori ba India masado na allegations masih sumai tu pun Pakistan da India ki secret documents ni putok ba bini na IP ni kaya pulak mana raga masih or laga mai family si nung thar raga mayam sang na boycott pun bayo ni ta. Konangda bude after 13 years my struggle Supreme Court nang amaga handak kita true story based ni handak kita Padam Shri Award Honorable President na piki namangi
Pabinjina. Adugi, ada yang fazaba sinam ga yawe. Hujiki seminar kainoda friends the high river space ki sigi scientific training ki dasali sigi hujiki Narayan harba leader sigi mai makhada yam khaiba musu yawa. Adu magi machasi man sanam dai da hai. Sahi देश की दमकता मयुमदा करीदा अमत चलो ना डेडिकेट हो बंग मी वन थाबी हो ना नारायण ने हाय असले मोई नि फु पुरगा आई और कांदा होजे की नेक्स्ट टू नारायण जी की मागी मखा दले बिसी की फोन नंबर लाको ने मयुम देगी माई अमत गाय मसान पादो शीरे अदा होजे की नारायण जी ना मधुगी मसान पा शीरे से पाव तंबियु हाय बसे मासे पाव सी माना तमद्रे मरमदी पाव तमगदी मा सखरगदी ngасai India ki ada scientist ki kenogi space ki sali but team do fail hoy daro ada masa si de si mana tamdre kondang da mission du loira kanda phone ma la ko da ki khangaga nang nai gi sa si bau engon da tak te na daro kan khupang thai madai da wahi ka hoji narayan sin senna laiba ki da makta nangi nasado aina nangon na lumito da nang nasado sile har nang sakra neba nang sana magari ngasi Indiana thakari si kano Mario se yoro moya adu nai nangon da haide bane yam phaje bane magi kan jati ki dam to koi kadai bhago masa masu imung mon sacrifice ko da karta hai adu nai roshan jar pada ai khoi se loan se Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ki huji gen biyo ma tawaiba mayam se huji keno medical entrance exam sing akhoi gi local dialect sing da loini ar kador Hindi da Tamil da Manipuri da Assamese da loina thabi ar kador nan koi CM sing gi meeting da loksu lokoi akhoi no jit tawje akhoi bu colonial loina thamam ba kangbu du gi loan du ne pen ngang gi sida khoi phawno ni miams akhoi bu minai loina thanam bai khoi gi ningthau ba se khoi lan thum mun gi ba adu gi loan du ne pen ngasing ngang na re khoi ladies aduna honorable prime minister Narendra Modi ji ki concept indigenous hoibo local vocal ni toris aduna ma se khoi Manipur gi su hoji ki harba language ngai ega sarna bi gi bedu de da khoi Directorate Singh Honorable Minister ne tanaraga kari level da kramaina he na paksana hoji vulnerable ki stage da UNESCO da leiri base leihan dana ba he na kramaita no paksana loan si khoi ngana hanba loan si support hanba ngasai dictionary khomba gai do English to English dictionary le why not Manipuri to Manipuri dictionary kari gi lero sugum bagi pon mayam si khara aduna khoi scheme khara koi lokok charke dictionary phongba Manipuri ki da incentive chipi ba adagi koi hujiki aina hajigi ba difference dialect ekoi gi si cross sing channel ka tamna han ba da madugi stipend adu pi ba gain tor kana basanta do koi scheme ma lokok kana koi loan se language local lai ba naga gi oiro adagi thado tribe sing gi oiro paiti tribe sing gi oiro any lai ba loan se koi Sakon Hanana bagi potuma tawjage aduga mayeki karigi nasai iningthau yam nungai khare iningthau Maharaj na ada Rajya Sabha gi MP hoina lagi budai khoida documented progress yam lai ada ngalai kana honorable prime minister union home minister parliament da karida thengna bani na khoi matam gi lakpa posting adum apprise to ba issue sing kari to budai khoida yam mating pangi aduna aina mayam da akwai di kasu khangja bana te sumna gi khara mayam gi thang tong mai question jabani adu subject expert leibiri banga sila piri mayam adu ga Manipur gi leibiri mayam ai ngasa hisab ai khoi si karom da sat gi si akwai Manipuri naga maitai kuki leiri ba pangal akwai si karom da sat gi si sung dang study do bi adu ga akwai gi ipai pu gi oi ba ari balai ra mai balan thum mayam se possible like English da Hindi da akhoi gi loan da dialect atai da phongbi da gai ba akhoi gi haura iba ngasi gi mirol am le tungi mirol da akhoi madu gi nationalism mapang bu
nungsiba papa puna tawram basing dubu khongul lian ning bagi wakhulon mayam se koi sagat plam basang ni natraga ding sai koi kauna krani koi na du ni koi na nongpok thong ga na ha ngai se mayam na kasul lit na kalang ni but yang importance ni nongpok thong kangla gi mamang lik se loira sabal loira sangar mayam yang na busang ni kari gino ipai pugi mayam na yusi ai film ka film ho re sahi tere kundak pagi film amadi se ta mana usula ki bani sahi tere kundak pada ai khoi da pi ri ba message se masi sing asi gi mirror khangan da be ro thengna gi ba potong asi gi mirror khangan da be ro manipur ja ngana na 70 da ta ga sem do na khanna ba mi le bi aduni aina aduna Maharaj Chandrakirti film ka khodori film ani romi na ko gi namna expert ama da Bombay kan bu tor ka ta na la phachna how we survive, how nation building concepts comes in the state of Manipur matam du kamai lakhi kana gi obstacle kamai thang kana ngasi le ba jati ji kamai na kalauri no ga ise ngasi gi mirror ba tung gi mirror ba khalam sange adu gi ne koi honorable minister ji hek la ko koi na kainogi state chong ga koi na ya pi do khodak tane state chong manam de koi jati mani koi laiba mani yes yare mujhe big nation India si gi koi part mo re but ai koi gi madu gi pride to honorable union home minister Saji ma gi parliamentary speech hota bi parliament Manipur si India na constitution sem jage ki khana sem ma bolai bang ni gaina ma speech ta yaw bani ma gi speech ta yaw bani madu khoi di madu do khoi lok pa hite loan jungai ai schedule chalo sangre kari dori ge nangte mai tu madu mai ti kari hayu si ge khang da min ho si Bengali script hai ro re matam do so mai si tala bani Bengali script to ji mo mai dei me to kon thong na bon na all mai dei me si jo loan ji expand do ji hai ba ga mai expand do sang ge adu mai expand do no bon na ba da lai di ba community sing na kari pa me sume mai dei me ni Sindhi English adum like but I koi le riba Manipuri le riba koi composition ji kana mai dei me hai bi ki nota Manipuri script hai raga he nai koi ji larger interest work to boya bro kai ba pot sugum baga je koi nai raga adore de koi le minai ba jati mayam se he na unity su lakani loan se sin na ko ju helakani mai se sin na ko ju helakani adu kum baga je koi le bi riba ai mang de decision lo bang je pote koi di suggestion khara idea khara tau je bai wane do mayam akang na hi sin nai koi da sina funny ne ga do ro kan da ai koi sum dau je bagi wani even ibudo Kangla Sagi Magi Kabado Lothong no one of the Sahi homes and in Isin. Amadama Hire Ying, Amadama Hire Ying, Amadama Committee Mayam, Matam in Into, Mother Ultra Sang and Hacker Loibani, Sahi homes and in Madroton of one of them. I don't know, Sina Miami, I have York and Lotoka and the city Manipur. Are you a Kaniko? Nasiti Manipur is Handi Lapung. Masaki hai chabo ya de boy khab ngang bu su ya de khar khanam bu madu lok ko de khawra ni ai do na khan be wani koi ai ga jara ai short ka thaja gal le ai khanje bu wani madu mari bu ji shanti la ise ban do bu ngam na dre amaga nung sinare adagi blockade laitre adagi kanglu maseng ni mar ta khana sai na ba laitre masi shona sa na mal le aduna ai lo senjer ko da once again ai adugumba Kathokiba mayam do state of Pangna Hona Buddha Thanakiba Awana Mayam Nipan Suba Sadulus and another loan Sibu Pangana Hona Buddha Wabi Kiba Kathokiba Mayam Rally Sakiba Poliski Saizakiba Lati Tiakia Sakiba Mayam Haiba Mayam Punama Nasilensen Bidiba Madu Honor Padio Award Miki Basing Agitamo de Madigo Mangis Mike the Gagi Mayam Korumzari Jai Kontra Matoi Suba Manipuri loan Asi Pantuk Seriba Thoram
asida Chief Guest OIB kai Convener Honorable Chief Minister Shri N. Biren Singh Chief Guest ki wall thambi khar matungda Leishemba bir pun maki mapamda thagadwai thambi da bai damak Art and Culture Department ki hojiji Director OIB Shri L. Kishorjit thagadwai thambi gani Shri L. Kishorjit Mamattada Nashi Kunthramatoi Shubha Manipuri Language Day celebration Asigi Tormasiga Loinana Dies Lensin Biriba Chief Guest of Honor President Loinana Mang the Lensin Biriba Silna Punamakpu Hana Ikai Kuna Buchabulin Koknona Kurumjari Torongi Hona Bimatumina Tagadwahi Fondokcheri Ahan Boina Nasigi Chief Guest to election Biriba Kai Kumar Sri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister Manipur, Honorable Chief Minister na Singh Saidagi Hauduna Kogi Chak Paba Chadana Nasigi Thorum Ekogi celebration Nasi Matam Chana Honorable Honaduna Tan Laktuna Ekogi celebration Nasibu Gi Chief Guest with Viduna. Mapung Pana, Asigi celebration, Asi Pangtopa, Loina, Mama Yamla Popta, Kapi, Pigi Donta, Equigi, organizing committee, Mike Mahun Sinjaraga Hanga, Hiding Highlight and Takacham Fondokchari, Matanga, guest of honor from Langlands in Vilkai Kumajariba, Inintho, Leishemba Sanajoaba, Honorable MP, Rajya Sabha, Inintona, Nasigi, Toromasigi, guest of honor, Oinalensin Biduna. Natana Manipur language bu Karmaina Chakhat Kataki language as classical language Winova Chanaba Honavada Baraki Parliament Karida Bakogi Wafonka Potokpidun of Honabiba in Tobohania and Takatsu Fondoksari Matanga guest of honor in a Lensin Biriba Kai Kumajariba Shri Govindas Konthoujam Honorable Minister PWD Youth Affairs and Sports Sarbusu Sargasin Bakaya Kaitok Piduna, Asiki Toromasida, Savagi Lating Oina, Lensin Bibaki, Damata, Hiding Lake and Takatsu Fondokchari, Matanga, Asiki Toromasigi, President Gipamo Lang, Lensin Biriba, Ikai Kumazariba, Shri T.S. Basanta Kumar Singh, Honorable Minister Education, Law and Legislative Affairs, Loina, Celebration Committee Asigi, Chairman Gitongsu, Pubiduna, Koi Celebration Asi, Handaktaki Hogduna, Government Namadi, Hana. Celebration Committee Haidana Luptara Tarena Shemiba Asiga Kusam Naraga Yam Chown State level Loina Pantong Honabada Choba Pautak Pibiduna Nasi Adum Lamai Palaba Torum Asi Pangtok Pada Akoi Pautak Kaya Pibi Damata Honorable Minister Shri T.S. Basanta Kumar Singh who Hainga Letana Tagachava Fondokchari Loina Nasigi Celebration Committee Asigida Yauriba Koigi Sangstan Taragatare Tongan ba literary performing art visual aduga Koigi Tongan ba committee Taratare ki Maming Amam Taboina Panjadra Sutra Sigi Topubiri ba Koigi office bearers sing members sing Bunamagna Hokiban Mikian Nagi Hoduna Koigi Nasigi Tormasima Pan Pantong of Honavada a Chogo Togdan Lavik Punam Pusuyana Tagachava Fondokchari Loina na Nasigi keynote address Bibikiba Giyamba Ega Sharat Todona Tasena Ayana Tengzabada Ega Santna Nasigi Toromasi my partner Honavada man personally Magi personal effort, personal energy Mansina Biduna Equega Hanna Equega Varishadana Kotana Equegi Nasigi celebration Simapung Pana Pantona Honavada Hanna Equeda Pantaka Pidana Pantopiba the language Saiso Habiki Baduni language Asigi struggle Torpada Chotang Wikiba Ega Sarapu si celebration committee Simo Sinjar Hania Letan Takatsa Fondokchari Matanda Equegi Nasigi Sayo Isai Sapikiba all Manipur, Matamisei Kanuki, artist Punamaku, Hana, Haining Island, and Takachava Fondokchari, Loina celebration, Asigi, Kogi, collaborative journey, Yamada Kwichan Minariba, Kogi, Art and Culture Department, Asina, Asigi Auditorium, Amadi Masigi, Pambak Lighting, Punam Assistant Bidiba, Sigidamata Haining Island, and Takachava Fondokchari, Matanga, Kogi,
kai Kumnajaribi, Madam Chitra, IAS, Director, Language Planning and Implementation, Directorate of Language Planning and Implementation, Madam Amadi Maki Timna, Asigi Thoramasigi, Maruga Backdrop, Banner, Loina printing of invitation card, Aduga, the Natana refreshment, Kayasu Torang, Tobidibi, Madam Hana Hainga, and Tagachava Fondokchari, Loina, Nasigi Thoramasida, Mang the Lexin Bidiba, Kogi, Baton Fangduna, Lexin Bidiba, Manipur language book, Sakar Handava Yadi, Havigi Wakalamada, celebration Asida participate to Bidiba. Kai Kunazari Ahalam like Grupuno, Pusia, Hainga, like the Tagachava Fondokchari, Loina. Koigi nasigi thoromasibu media coverage to viliba print madi electronic media gi chilna punama puso hangna hainingai leitana thagat chaba phongdokchari aduga aroi boina koina nasigi thagat wahi phongdokpagi kudong chabam khatang lokjara ya ki puningda lewa khalam khatang ai thamjage adi loan chakharpa haibasi aina ngangjariba loan ase aina nganga kandani aina ngangiba mi sina aina ai icha issue lakadoriba singduda tambiraga makoina su nganga mathang ekoina asai haibi kiba tumaina white population asina ekoi language asing nganga kanda loan ase chakharpa oidoini nganga tro matamda loan ase mathanda sijaki doini extinct ko erakadoribani aduna Aikoina Karagumba, Aikoigi Nasi, younger generation, and then Nasi Kanosings the Aigi Chasi, like Su Haide, Maglai, Habiki Changasima, Hindi Nanganga, English Nanganga, Meharaga, English language school, English Kanoda, medium, the Tamagama, English Nanga Lakmota, Yung the English Gangmota, Mama, Padre, Chop Tokchaba, Adu language Tamagadam, Haigadavani, language Yarimba, as I honorable Chief Minister Takpi, language, Atopa language, Yariki Kangadavani, Adubu. Aikoina aigi isana ngangiba language ase aina kauthoaga madu pauthoaga aigi angang aduna hindiumda laaga hindi ngang matamda aina hindi na maga wari sana english to wari sana matamda ingonda chauthok saba pokwa do adui wakal adu kitang hongba matam oire haibu wakwa se thamjage aduga loina na akoigi ngasigi thoromasi mai pang honabada achauba thakdang lawi kiba ayangna Punjabada sitho yorga supuno pu amka na ayangna thagachaba phongdokse. Thank you. Manipuri Language Day State Level Celebration Committee na Department of Art and Culture amasung Directorate of Language Planning and Implementation kusam naraga pangthok saba kuthra matoi suba Manipuri loan gi numit loisille hena thormapu ge aya loja mayam lautok sari mayam punamapu thagat phongdok sari loina na akhoi light refreshment mayam da mapana sinjari mayam Amtang Pampina Hangatseri. It is a very serious threat to the history of the state. You know, that's why today I announced that there will be a board under the Education Department, the Weaver are willing to publish or any books related to the history has to be take the consent from the board from by the state government under the Education Department. Otherwise, we will not allow to publish anything. So this OM will be issued to all publications in the entire nation that X or Y cannot publish individually with the background of Manipur history. That is the things we are going to form a board. Are you going to take initiative action all those who have been already published and has been circulated? Definitely we have started taking action against some of the publishers and the writer, and again also we got some books which is totally misleading the history of the state, and we will definitely ban it and we will definitely sue upon them.